PTA edisi chodo Bujong Nogor Wakinogor edisi ni bisingo kalaijak gamsa kopra Herua kamio thak khamiangai tongjak pipra sarakno Chubasu Africa PTA edisi ni EM tai amthani MDC Rural Development bo o thak khamiangai tongjak rokno saknai sak khamai tongnai bagino o Chubasu Africa bini baithani rangbai bo Chubasu Africa ni bisingo sakraje Kompati Development anpore Kirit Development tai Kumbati Development sono nokung khungburio Chubasu Africa EM Rural Development logio tongkha YPF tai tipra mothai joroja adong rok bohno helpman bobo thayo sabsawna help tini omoseng ofung jorawo gamsukbra village council ni bising khobjak Herua kamigo sini bukukjak sompati cancer manjajak gamono bini nogot mukhugo financial help ke ompor taisa singling o gamsukbra bisino Brojolal Deborma tayempore Robinaran Parabo sini aku Kirut Deborma tai sini bukukjak Kumbati Deborma binke kaisa tumor rangjak hingga mono sungtini fungjaraw sini YTF tipra motha jotto singo buchonor wakino na adong millai o local ni millai sinjona egloge chubala figo gamse gora bisio chatborok kuno sakhamno rogo kuno treatment ro ni masa kai hospital soya ko taw sudo sini taku Kirut bono taw doctor naijana ni bitibire paisana ni chubasu kabuka te khorokta mangke kaise to cancer patient bo te treatment khaijang tai Brojolal bo te kaham ke naijang te Kumbati bo khana dangam operation o 2 tarik operation khaijang 2 month